तो आप सामने आओ। उनकी चक्करों में डालिए अभी बन रहा है। Come. Yeah? Okay. Ovo je čuvena kula u Jaipuru. Jedino prevozno sredstvo je ili krava ili laste noge. Ili privatni skuter koga ima. Sorry? You live here? Yeah, I'm living here. Jaipur very beautiful, Yeah. very big. You can go.
Now you can go up, then you can stay there. Yes, yes. Old Jaipur city, you see. Yes, yes, brother. Evo vam je kolega u Jaipur kojeg sam upoznao prije 24 sekunde. So brother, what's your name? My name is Rahul. Rahul. My brother Rahul. I'm Fico. Fico? Yes, this is for my friends. Really? Yes, they watch this. European friend? Yes, but all friends also in India. Oh wow. So my friend. Pijana ptica. Hi sir, how are you? Namaste. Indijske vjeverice. মুড়ি খাবো মুড়ি কষ্ট করে ক্যারি করে আসছি সমস্যা শুরু আসছে শুরু কিং ফিশার আমার শুরু আসছে एक खांचे में खड़े होके लगा दो
Evo, trenutno se nalazim na Nahargarh utvrđenju, starom gradu iznad Jaipura. To je jedna utvrda koja je građena u nekoliko etapa, a u suštini počela je sa prvom gradnjom negdje u 15. stoljeću. Utvrda je ogromna i napravljena je nekoj stijeni koja izgleda kao neki krš. Nije pristupačno. Jako je vruće ovdje, nema baš nekog drveća. Uglavnom je sitnije raslinje, žbunje, šipražje. I ono što je interesantno, da je utvrda toliko stara i toliko je preživjela i napada i razne vladare je preživjela i još stoji tu. I fenomenalno je izgrađeno. Znači, iako je na brdu, ima kolektor vode, sistem navodnjavanja, putevi i zidovi su tako napravljeni da se s jednog kraja može stići na drugi trčeći recimo za neki par minuta, iako je jako velika površinom. To je na 1000 kvadratnih metara, to je možda malo manje, ali ogromna je. Nije mi jasno da je ona preživjela toliko vremena i još stoji, a ovi ljudi koji žive tu, ti današnji Džajpurci, Radžastanci, da nisu baš u stanju da naprave neku zgradu ili kuću koja ima zidove, sve 4 zida su pod pravim uglom, na primjer. Nego uvijek neka falenka ima, ono je funkcionalno, radi, ali ono što su ljudi recimo u Europi navikli, to je taj neki estetski aspekt, da nešto treba kao izgledati. Ne kažem da je to ispravno, ali to je postala navika kod ljudi u Europi, da uglavnom nešto treba kao i estetski izgledati, da bi to imalo neku vrijednost. Ovdje toga nema. Kad se uzmu stara vremena i te stare građevine ima, ali ove nove, tu nema nikakve estetike, tu ima samo praktika, funkcionalnost, da je to svrsishodno i to je to. I zato im se raspadaju kuće. Većina kuća ima kratak vijek trajanja, recimo 20, 30, 40 godina, što je interesantno u poređenju sa ovom utvrdom koja je malte ne pa 5 stoljeća stoji tu. Tako da mi je interesantno to da su ljudi nekad gradili takve stvari stabilne, robustne, a sad nisu u stanju da napravi ni neobičnu kuću. Jer ovdje ne treba puno filozofije, samo treba materijal, sam sebi plan praviš i to je to. Možda je to razlog, ne znam isplanirati kako treba. A možda i razlog što su u to vrijeme bili kraljevi ili ti moguli, rađe ili kako se već zvali, koji su imali radnu snagu na dobrovoljnoj osnovi, tako su ljudi dobrovoljno javljali da rade. Drugim riječima bili su robovi. Možda je to bio razlog pa su i tjerali da rade kako treba. Uglavnom, utvrda je fenomenalna i dan danas odoljeva vremenu. I eto, još je nisu rastavili, prodali u dijela.